Perfect Technologies Limited ni amangazini yiyemeje kutworohereza ubuzima hatugezaho ibikoresho by'ikoranabuhanga rihambaye. Hari laptop na desktop na accessoires zazo, printers, hard disk, routers, onduleur, televiziyo za flat screen n'ibindi original kandi ku giciro gikora ikinyuranyo. Kubera kandi ko ibi bikoresho byizewe ubuziranenge ubiguza nka garanti y'umwaka wose. Nimwigurire kandi kamera z'umutekano zibamurureho ibisambo n'abandi bononnye. Bazikorera installation na maintenance kandi uguriye muri Perfect Technologies Limited baramutwaza bakamugezaho yifuza mu mujyi wa Kigali. Perfect Technologies Limited ni haruguru y'inkuru nziza werekeza ku nyubako Makuza Peace Plaza mu metero nke iburyo bwawe. Telefone ni 0785 13 wamenyanye n'izi nyangamugayo abaciye ukubiri na pirate. Nibyo biroroshye kandi birizewe. Dusure kandi kuri website yacu ubashe kwihahira bikugereho vuba cyane, ariyo www.perfectimor.com. Kuri Perfect, igisubizo mu ikoranabuhanga. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Bantu mu betting mukunda kwikinira ibintu bya betting. Uyoboke website twitwa oyebet ba prediction zenyu kajya gusheta uzikipe ziri buze gutsinda. Ibihumbi 4 ku cyumweru. Buri munsi tugwa predictions enye. Ibihumbi 12 ku kwezi kose. Arafa wabonye se oyebet.com ni website nyine ya football predictions. Aho buri munsi nyine baguha predictions zigera muri enye. Kandi zifite mani 90% by'amahirwe kuri buze kurya. Ibaze 90%. Birashoboka kuri babaribwe babatubuze. Fata telefone yawe do nawe utazavuga. Urabona iyi ni ya website nakwerekaga bita oyebet.com. Urabona kwiyandikisha bihera ku 6,000 basic plan.